Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı YouTube görüşçüler. Universal Bazar YouTube kanalının katılımcıları, жалпы жылқы сүйүүчүлөр, барыңыздарга assalamu alaikum. Biz бүгүнкү чыгарылышта Моок аттын достор ушул центринен сатууга чыгып турган ушул 3 баш аттын бир маалыматын беребиз. Эгерде аттар жакса келип көрүп, тандап, соодалашып, баалашсаңыздар болот. 3 аттын тең баалары айтылат, сөз түрдө айтылган бааларында кеми болот иншалла. Аттын ээси Хакимжан акадан бир толугураак мүнөздөмөсүн, маалыматын сурайбыз. Хаким ака, ассаламу алейкум. Ден соолук, иштериңиз жакшыбы ака? Тинчсизби? Иштер жакшыбы ака? 3 атты тең бир койсузда сатуу ака? Эми булардын бир маалыматын, мүнөздөмөсүн берели ака. Bularda yoshi 10 yaşar. Şudan başlayalım çoğundan ha? Beri kaytarınçı. Kaysidan başlayız ha? Çoğundan Kattadan çoğundan başlayalım ha? Ova. Yaşı 10 yaşar. Yaşı turalı 10 yaşar. Şuna toplatınız taksır. Maşallah bu öte çoğun adı ha? Çoğunluğu, jolpuluğu. Yaşı turalı 10 yaşar. Boyu dağı bir 70. Kaça? 1.70'tin tegerek ha? Ulan ebe. Bunu kanday bıyıl soğutulu ulaka çavulu. Canaverge sağlam yaksı. Top geçirişleri yaksı. Topa girişleri jakşı. Eme Rusya'da parodasa. Rusya'nın жылқысы. Büyürü var. Maşallah. Hakim aka eme bunun den soğuluğu cevi çıkanda ya ka? Yer bitse hemen oluyor. Kolu toza. Şu salnar zaraftan bastırın. Tamam. Oşunda oy beri vurup turup berin sen ergen. Bol dışına tut. Taktın ha. Buna gel. Buna dostlar jaşı tuuralı 10 yaşar. Rasa küçüne tolgan mezgil eken. Tuyakların ayıp жоқ bu. Yok toza. Ayıbı жоқ ha. 5 kaşka okşaydı ha bu la. 5 kaşka eken. Tuyakların bir. Canavar dağı da tik tuyu alacağım tuyaklarları arkaları. Boyu şu 1.70. 1.70 şu taza eken ha. 1.70 taza çıkıp oladı canavar. Alan joğuştuğu kanday? Hakim aka? Joğuşluğu olur. Ayıp yok. Ayıbı жоқ bu. Yengil ol. Bir mında жылы oğulup koyunca eken? Ha. Lan düz üstüge. Жоғары. Üstüge жоғары ha. Şöden çakın ha. Bana gel dostlar. Bıyıl mınday tolluk soğutu geldi mi Hakim aka? Kolay kaldı. Ha. Tolluk soğutu geldi mi şu? Yok, hayır, tuzu kurup savugen yok. Mınday жақшы минилбеп тұрасың да? Öte köp minilme. Жақсы. Бол тақдайрың балды. Бағасын қанша қойыз aka şu? 1.70. 70.000 diye piskanı var. $7.000 kemi var ha? Sodalaşıp bağlaşabız. Bağlaşabız. Айтылған бағасынан кеми болады. Piskanı olur. Жақсы. Мына aka достар. Аттың бір чоңын издегендер үшін бағасы $7.000 кеми бар. Екіншіге қайсысын көрсетелі? Мынан ha? Bunu yaşı yazda 6 geç kaldı. Жазға 6 жаш. Rusya'dan geldi. Rusya'dan келген. Улаққа салдыңыз ба Хаким ака? Ulakı saldı ya. Қандай шықты жануар? Ulak yakşı, top geçirişleri yakşı. Kamının özleri terbiye kıladı. Kamini hem өздері тәрбие қылады. Özler terbiye kıladı. Top geçirişleri yakşı ulağımız. Бұлдағы 5 қашқа екен, ha? Buradaki 5. Бұлдағы 5 қашқа екен. Бойы қанша шығады? Boyu 65'te girer çıksa girer. Бойы 1.65, ha? 1.65. Alan den soğuluğunda ayıp жоқ bu. Kolu yakşı, kolu toza. Tuyaklarında ayıp жоқ, ha? Yok, tuyaklarında yok. Үйірге қойылған емес. Yok, yürüye koyulmuyor. Қойса бола ба? Boşa girer, buladı. Сізде еме келгенден бері бағыда тұрды да? Benim bakıda dur ya. Alan жоғыштығы қандай aka? Yolası yengel. Den soğuluğunda ayıp жоқ, ha? Yok, toza. Жеу іші жақшы. Bir şey yakşı.
Bir çabuk görüşsek bulavı. Bulan. Бұл директан bir koyarız mı? Ha? Bacı. Ha, bir koy verin sana. Çaylan ha. Bol maşinada to'xtala bolalar. Oldu. Oo, yaş bolalar var ekan. Ha. Oldu. Tak. Özü kichini otdi, rosa uzun bola mingiz bizda, Hakim aka. Bo'ldi qo'yarim. Bahosini ayting ham aka. Bahası 6 bin oldu. Kami bor. $6000. Kami bor. Kim var ha? Sodalashamiz daga. Savdolaşamiz. Ha, aytilgan bahosidan Kami bor. bo'ladi ha? Yaxshi. $6000. Andan keyingi buni o'spirim dedingiz ha buni? Bu O'spirim. yozda 4'ge çıkarız. Bakalım. Жазға жаңасы. Dört Bышты екен да. 3 жашар екен. Yan görgem ki. Жаңы үйреншік. Бұлда Россиядан келгенді? Ben bu yana nasıl yedim diyeyim. Әлі қара байрақтар ұқсас екен, бірақ а? Ұқсап кетеді екен. Бұл деме жаңы минге. Yan yeminge. Гегечейін тер басыптыр а? Alan денсаулығында айып жоқ па? Sog'lig'i, futboli hamma yo'q toza. Yaxshi. Boyu qancha chiqadi ekan? Bu o'lchagani yo'q. 60 dan baland 65. Borsa kerak. Tak, zo'shlar. Tak. Ha. 1.60 plus ekan o'shanda, Hakim aka. 1.60 plus. Tuyaqlarında ayıp жоқ. Yo'q, toza. Jeb içinde ayıp жоқ. Şunda tüz bastırıyor arkasını biraz. To'g'ri. Ha, bastırıyor. Arkası aldı, rasa top kelişken өспүрүм. İnşallah жаңасы ekan жазга. Быйылдан ушул өзүңүздөр күзгө улак сезонго чейин bir таптап, тарбиялап, анан суутуп, улакка болдуктар. Улакка үйрөтө турган жакшы өспүрүм издегендер үчүн bir жакшы иншалла шанс экен. Uzunluğu, жоондугу, аттын эме дагы bir кайсыл жеринде айыбын табасыздар, аны өзүңүздөр билесиздер. Бирок биз пока айыбын көрбөдүк. Аттын баш көтөрүшү жаныбар. Толга ушу тарбияда калып иштин бар, а? Улакка. Yan yeminge. Улакка сала турган экен өзү караса. Канчага коесың баасын экен? Pulu $6.000 bu ya. $6000. Kami bor. Кем бар, а? Саудалашабыз экен, а? Kelishsek. Келишсек болот. Мына достор, биз эми көрсөтүүнү жыйынтайбыз. 3 атты мына ушундай келип, көрүп, тандап ала бересиздер. Кайсы бири жакса достор, иншалла комментарийге жазсаңыздар болот. Үчөөндө тең чындыгында бой десе бой, жоондук, тездик бар экен. Эми баасын айтылган баасынан кем болот. Анда содаңызды берсин Хаким ака. Tabii rahmet. Bir жакшы ат издегендер келсен, содалашыңыздар, достор, баалашыңыздар.